megalayapost.news. Kinong shnong jong shnong rim kaba wapo ke ilaka nong kli ha East Giant Hills District ki baderu kinong rap haulum serman enen kasingi kilalit ban ai dorkas show Chief Executive Member jong Giant Hills Autonomous District Council ban pen pau ya jing persya jur halor ka jing temu ban penlong ya jing lang pen sngo pai ba la ne ka public hearing ha ka ar por tari ujamang arajar pun rio ha ka baide ba ka jing ti motion da ka company pen mi deu bilan KMS Shri Siemens Limited ha ka jaka ka bahe arspa khanyo hektar haulum serman ka jing persya jur jong kinong snong jong kate jing lang pat sngo pat ba kade hadian bakilakam pa om syam la setia ka jing tip batikna syakitra jaka barkenoru bakasin jam balashim da kibor ke elaka kino yelam snong ka district council bat kibor badai khmi ka Meghalaya State Pollution Control Board MSPCB kalapan kenya ki hok ki jong ki kum kitra jaka haka jing kendu bat CEM ka JHDC nen kasngi kinong snong kilayo banyakran halor ka jing kam trai ka te MS Shri Siemens Limited yaw lum serman bat nakalyang CEM ula juba pa om syam ladan setia ka jing tip hakabaide bag jing register bar ai kerteng ya kati jaka kum kalum serman e banakalyang ka council kampat syamla ai setia ya ka jing bit lani ka permission hakati jaka hakabaide mak jing lang pensngau pai ba uba pensyai sut ngau lai thu baki pai ba nong rap hakati jaka kila daban ujore kati jing temu syaki bubun kitna troi kam sarkar bakantup nadu ka office deputy commissioner ka East Giant Hills ka JHDC barru syaka MSPCB hasilong ban penpau ya ka jing persya jur ka jongki ya kati ka jing temu hang ning wan man penpau lamba itu lalok dep kre pranong rap bad dep rung po tong office siam bat tertep tunduk hang ni ngiwan nak pantapan persya lamba kata ka public hearing ya ka state ya ka Meghalaya State Pollution Control Board mapenmi ya ka turik lamba jong haka ar turik jong jemang nak pantapan pelong public hearing hang tei haulum sermal ngisngau kendit ngi kinong rap yung ngempat yo lat napan tapan pendamput biang ya ke dolir ki jongi hindai ngidang kimil ti ngidang rap nang riang adu menta amba jong usnam ru ngidang rap ba using usensar batar tep menta emar kadau ngi jing skam bat ngi snyo kundit riu habang yo i ada ngidu ya kini jaka yon ulum serman bangi depkan ban kam troy basnyo pala e bangi yo i ba dei i ai da kesnong lum serman hari haba hangtei dari ulum bangi rap ngeriang ngiri jingri ku bencai ni ami nong chong snong nong florim nguman la I trithau da yo I lubu complain haki department moto ni bentar ni ga public notice hearing yang Shri Siemens Limited da yo ibu complain haki department oper kat waji walai u libu si ko complain dan ni wan ini hits council wada yo ipsia le udah bu usiam te amna liang yang u ta amuda yo I kelam belum malah ta dong wi ni benta gani ga hearing yang gani ga snong lum serman blok A tong I na liang yang I am office im yo jing tv wa em gani ga snong wa em le o amna liang u dong I mem I sanali te I ne te down teman du wa jingkulmar wa tang u amupa leni nokit nong ba yi tadang u le archim wa yo am jingkun kemo u le ong warem de kemo ba ye kete kesanat u iu long ba yung si konsil ida lebu ya komplain wa at ami inong snong hatai em to talum suman ida ri de sumari perong idi purpose nem da sinyak perniari da wa ijing skill ada pen skill da district council ho iriti yang ilong ba kota nan holding da war sinya pulang amno yo bor ta Shri Siemens Limited mi kami hok yang I dan ite daw idal bu complain ni we pendam no ya ne public hearing yang Shri Siemens Limited da kerpari le ya ne district council chingpia we penbat i ho iriti yang I khnang wa dam mi jingkulmar tu hani wa man ile ngaboa jing maham ni imha dadap pelam dadap pensnyo ini wa dadap sebo saden tangabo so mentur jing maham lani amaset wa clear sakitai kitre ki wa e ya katai ka hok ayong I wa ladajia uman wa arji pendam ni public hearing tala dajia anu ya katai public hearing lani ya ki bru hatai ke thau im jing ba kle to ba kle kini ki wa ANOC lani kita wa sign wa e bor mo wa embor doloine
kita ki executive member yang ke ilakan ong klik na to ki ke jing bak klik to ayong ki kanus nem mandaloyo man executive member ki mo bo na do warim wajak de bo de rap de ki i ke snong rim hatai Andre ini pariki wajiam ni deki win hi di mem hok di wantu la dai la set subo mentu hani di sekarsil di yang hajar mur ki bro kre taduki di MDC hije ki urak bro kre na baru ubo hani ngajajan hani di Megalayapost.news